Lamsogo friends jotonano daily ni update no sengtini banalainai sigang belao seng naini legranai district court ni interview ni bagai sopaimani no seng mi apro naigi nailai ha no short notification no seng naigi nailai mani no tini ke full ke nailai nei boni time rok te interview bomo bahai ke maronai po herok no seng kisa nailai nele Engke channel Kwtal ko engke subscribe khagi tonglaidi nironi bagai belai kheu channel nangmani engnai private job tei government job nai togoi tongnai roni bagai omo channel belai khene nangpukmani hi nirok ngoi mau o channel bising tin yok jotone nugui manai private job tei government job ro jotone school college rongni notification rokbo daily ni update video gono nirok nugui manai engke subscribe khagi tei share khagi nironi friends sonobo brogbo sigai interview rok romana bagai te job nai tugui tongnai roni bagai hinge omo channel belai khene nangmani hinge khadi jeng tini naini leitera nai tabo tini ni notification no kwbangma tongo apana jeng naini leinai kaisa ke video no skip ta khaidi kaisa ke ni rokbo naigani try khalai dini roni nangkukmani rokbo tongoi mau ani bagai last day o jeng nai leinai private job ni update rok hinge jeng first day o tabo government ni job ni no interview ni bagai sokaimani no nai ni leinai West Tripura District Legal Service Authority District Court ni bekhak tei sokaijak interview ni bagai pono full notification no nai ni leinai interview bo prongnai siboni schedule no sengnai ni legrani siga 4 September 2024 Wednesday 10 AM Office Legal Aid Defense Counsel and Deputy Chief Legal Aid Defense Counsel boni post ni 4 तारिख September interview nai 10 ta ni siming chengjak nai tei 4 तारिख o hai ne 2 ta ni siming chengjak phinai office assistant clerk ni interview chengjak phinai te waisa bo pai mani pore hinge o dino ne bo to 10 ta ni siming chengnai hinge 4 तारिख o dino ne 2 ta ni siming office assistant clerk ni bo afro ne chengjak nai 2 ta ni siming khana de ga friends hinge te 8 तारिख o hinge office pion ni chengjak nai interview hinge tabuni roni merit list oro jaga go merit list sonjaki sorry nironi eligible list de tong nirok oro jaga go naigi nai manai je eligible candidate ongni bagai nironi bumung rok bo oro jaga kaisa ke joto ni bumung ne rogui rojak address te mobile number bumung father name aikhe ba husband name rok joto ni roi rojak oro jaga hinge nirok video description no link manai o pdf no download khaigi nirok joto no check khaigi nai manai te Sepahijala district ni bo same bo haine bono buni rok no phone goi ronai omo pai mani pore hinge omo ke boni legal deputy legal aid defense council ni post ni bagai je apply khlainai rok hinge number 1 no tongo Rinku Sil daughter of Sri Sunil Kumar Sil boni bumung mai ki rojak boni address rojak te mobile number rok bo rojak hinge tabok jeng alka post ni no naigani thang hinge assistant legal aid defense council ni post ni go je apply khlainai rok hinge Robel Hossain son of Rubiel Hossain haike rojak te mobile number rok tabok namake pura full notification pdf o joto ni bumung ne or jaga je apply khlainai rok ni bumung or jaga joto ni tongnai inke te ni rok se khagi neledi interview ni tabo office assistant clerk ni go hinge bumung or jaga ni rok kaisa ke nai neledi Srimoti Nikita Devnath bumung or jaga rojak te daughter of Rotan Devnath boni address rongke Toleshwar road number 9 haike rojak ta te mobile number rok bo poroni joto ni roi rojak inge te kaisa Srimoti Sila Jomatia haike roi rojak Purno Kishore Jomatia boni bowani bumung inge te or jaga joto ni tongo ke office assistant haike ba clerk ni te kaisa hinge te binne ona phone goi nai te kaisa hinge pion ni office pion ni hinge oro kaisa go no kaisa pdf no joto ni no roi rojak hapana u je omoni go hinge Sepahijala district ni go hinge alada ke part ke khai rojak boto bono bo nai nei leinai ke office pion ni bagai je apply khlainai rok noni bumung rok oro nugui manai Sumon Chaudhary son of Sri Haradon Chaudhary haike bumung rok roi rojak
contact number bo same bahai ke roi rojak tak sila jamatia bobo tewaisa bo oro jaga tesim bro bo mung nuglai mani jeng sila jamatia hi bo same no oro jaga bo apply khlaijak inge boni bo mung bo oro jaga tewaisa no hai ni nupijak inge je interest tongnai rokba amai ke sia khorokba amai ke interview thangai romanai inge nirok channel bai je friend korangai tonglai de nirok no ang che masak amai ke saito goi tongo nirok ni bagai busuk je information romasak ang rogoi ni try khai tongo nirok bo amai ke na ang bai channel korangai tonglai de channel bai je friend no phungai ke search khai nai de channel tripura jobs ni hai ke nirok joto no notification rok nugui manai daily aikhe no search khai nai ledi inge barite kaisa ke jangnai lai pinai Sepahijala district ni amke Sepahijala district ni go je apply khlainai ro je oro area ni go apply khlainai ro hangke office assistant clerk te office peon ni sekang pila go hangke alga post ni ro go apply khlainai ro hangke bro ni interview ngi pe ha tabake office assistant te clerk ni office peon ni interview ng sinai boro jaga maronai rok or jaga no phunugui rojak district and season judge court or jaga ko interview thangai maronai office assistant clerk ni go interview tongnai 2 tarik ni siming poke chengjangnai 4 tarik 4 ta somoi jora angnai 3 tarik go tongnai haikena amai ke date je rojak tongmani go ni rok bunai nai ledi video description no ni rok nugui manai ke padi amana poni te kaisa full kan ani lepinai je pung rok tongmani no oroke je eligible selected je office assistant clerk ni go je apply khlainai rok ke bumung rok or jaga nugui manai rok bo same bo haine the interview boni ke bumung wise ke rojak boni busuk tarik go interview nai bo hai rok ke jotono or jaga roi rojak date dog bo nugui manai boni bumung prasanto mursum boni interview nai 2 tarik September ni go angnai amai ke bro part ke je Sepahijala district ni go je apply khlainai rok ke amai ke roi rojak inge te pion ni go khaini rok bo amai ke ne part ke roi rojak inge ni rok video description no joto nugui manai ni rok che khagi binai ledi ni rok ni interview bo prangnai bo hai rok thung no nai ni manai video description no ni rok pdf no download khagi ni rok sak bai thang na gi manai inge friends ni rok tabo notification job notification ni bagai hingke ni rok je phone no mai ke channel no goi manai daily na update job notification no ni rok daily video mai daily na update ni ko u video so ke ni rok je phone no nai ni try khele di ni rok ni important rok nang kung mani rok bo tongoi magai hai ni bagai je government job te private job te je college student rok hai ke ba school student rok je phane mai ke pore goi tongnai rok ni scholarship rok ni je pha notification tirpura go je sole goi tongmani tinini hai din rogo tama sole bo hai rona sibai hai ke job notification update magai tongani bagai hingke daily na update on ni rok nugui manai te oino channel rok hingke job notification Kwtal sokoi mani no kaisa sirogo te exam result roman no kaisa sipunugo hingke omo channel hingke ei channel Tripura job hingke joto no phunugo daily na update oke government job ni Kwtal sokoi phane tongtong private job ni phane sokoi tongtong te admit card no khamani rok omai rok joto no phunugui rok no rogo ni rok ni kahani bagai inge te ni rok WhatsApp group bo join khaina de ni rok khaina ko ke ni rok omai ke update mai tongani bagai notification jodi mai angi tong hangke hai ke bani rok search khai phana di pungai ke ei channel Tripura job sing te kaisa bari te kaisa ta ke daily na update no sangnai nele sinai inge ma ke daily na update ni spot admission notice je neli diko hai course khai musuknai ro hai ke niro khlai manai diploma in computer science and technology diploma in electronic and telecommunication engineering hai ni je khlai ani hiwa sogoi tonai ro nelit ni go je khlai ani hiwa sogoi tonai ro niro hai ke spot admission nagai khlai manai nirok ni 10% ke apply khlai manai 35% mark ngi tongla hangke ne nirok spot admission nagai manai nelit agartala hai ko thangai rogi manai boni last date inke 13 tarik September 2024 ni bisingo ngai candidate has to bring all the original document for spot admission nirok ni admission nagani thangpro nirok ni joto document original obo telangai thangdi inke free semester free for SC/ST candidate hostel facility joto ne or jaga tongjangnai chajangnai rok ni bagai be free tongo ST/ST ni bagai
ge nirok omhai subida kahamai tongo nirok apply khlaidi tei omhai ke training rolaidi BSc MSc in Information Technology IT nigo onke 2 bosor duration tongnai course nironi qualification tonga nangnai BSc pass onke BSc tei BTech BSc omhai BCA Bachelor Degree in Computer Science omhai nironi qualification match ngi tong hangke or jaga ko apply khlai manai ge phari tei nai lefinai next nete omoto scholarship ni facility rok tongo nirok sport admission thangai naga musoi tong hangke nalai mau phari next nalai nai require Agartala te reputed company এর জন্য অভিজ্ঞ সেলসম্যান অতি সত্তর চাই ইন্টারভিউ ডেট 01/09/2024 সানডে খানানি সময় সানডেনি সময় নিরক ইন্টারভিউ মারনায় আমাকে আগরতলা কাইসা reputed company ও সেলস ni bagai sales omhai borok ni bagai borok najangnai interview maronai ge 11 ta somoyo rok interview maronai broni phone number call khaidi 9774759034 ro contact khlaidi hai ekeba 8798521970 ko contact khlaidi ge the next nai lepinai friends angni ro kaisa kok saka musugo video tangai log ke ni rok no kaisa jaga go si joto no roi rogo haine bagai video belai long ngi thang kaisa angbo omhai ke short notification ro hang ke kaisa video no part ke ro hang ke ba sek log ya kanai haine bagai omhai ke ni rok no romani bagai si ni kahani bagai nang roi rogo omhai ke kaisa jaga go no joto no nugui rogo haine bagai video belai logoi thangpana ni rok skip ta khaliti ni rok ni omhai ke no nangmani rok bu tongai mau ngi padi tei samnai tugui tongnai rok ni bagaibo belai khano omo channel nangkongmani he wasogoi nadi friends ong omhai ke ni rok samung rok bu naitugui khlai manai direct call khlai di te jese kang call khlai manai bro ne usamungo krangri mao ngi padi tei next na omo ke nailene রান্নার লোক চাই আগরতলা শহরের মধ্যে গ্যাসের রান্না করার জন্য পুরুষ লোক চাই মালিকের খসরে থাকা খাওয়া ব্যবস্থা আছে বেতন ক্রম আলোচনার মাধ্যমে দেওয়া হবে আগরতলা শহর omhai mes ni omhai swngwi charogani bagai chalasina janai o jaga malik rok ne jotono khoros rok brok ronai jagani nongani rok firingnai tei tongwe omhai beton rok brok bai salai mani bising tengnai broni mobile number rok röngi manai chalarno or jaga khlai manai bria 9366287800 ko contact lagi manai tei next naline রেস্টুরেন্টের লোক চাই আগরতলা শহরে রেস্টুরেন্টের জন্য কিচেনের হেল্পার এবং ওয়েটার চাই থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে বেতনক্রম আলোচনার মাধ্যমে দেওয়া হবে রেস্টুরেন্ট এবাগে অরকে কাইসা হেল্পার তে ওয়েটার পোসো নাজানাই জাগানি নঙ্গানি বাগে ফিরিংনাই তে ব্রবাই বেতন রংকে সালাইমানি বিসিং তেংনাই ব্রনি মোবাইল নাম্বার করंदी 9774602792 ও কন্টাক্ট লাইদি হয় একেবা 8731078711 কন্টাক্ট লাইদি এই নেক্সট নালিনে লোক চাই আগরতলার একটি প্রতিষ্ঠিত ফার্মের দূর সার্ভিসিং এর জন্য 8 বা 10 পাস মেল বয়স 18 থেকে 30 বছর হাতে কলমে কাজ শেখানো হবে অতি ছোট লোক চাই আগরতলাতে থাকার ব্যবস্থা আছে আগরতলাগো তঙ্গই তংজাংনাই omhai dur servicing khlaijangnai thangai nok thangai khlaijangnai 8 pass te hai ke ba 10 pass hingke khlaijangnai boyos tongani nangnai 18 bochor ni siming 30 bochor jora hingke khlai manai hate kolomer কাজ শেখানো হবে hingke omhai yakni suijangnai rokbo brobai phwrwngui rojaknai hingke tei omhai ke interest tongnai rok lai din krangti brobai broni whatsapp number 8794704502 o contact khlaidi the next naline omke kaisa walk in interview nirok logo ni thangai interview romani ni document original lang thangai post ni bumangke yoga teacher rangnai contractual post ke najanai part time ni bagai 2024-25 ni bagai najanai je interest tongnai rok oro apply khlaidi 6 tarik September 2024 ni go bisingo nirok apply nirok hai ke ba interview thangai maronai ge 11 ta somoyo nirok plain paper ro document omhai ke application form no fill up khai ge
submit ma khaine hege interview maronai eligible ngani hinke PRTC ngani nangnai Tripura ni borok ngani nangnai hinke nirokni age tongani nangnai 18 bosor ni siming 40 bosor tei 5 bosor relaxation manai SC ST PH candidate rokni bagui nirokni qualification tongani nangnai 8 pass 12 pass hinke khlai manai participation district state national level hai field ni yoga ni certificate tong hangke nirok or eligible langnai hinke je interest tongnai rok interview thangai roidi 6 tarik September 2024 ni 11 somoyo ongnai jaga thai hinke PM Sri Mandai Bazar English Medium High Secondary School lo ongnai hinke parite next nalainai admission notification post graduation course hinke naide English te Bengali subject roni bagai je post graduation MA khlainai hingwaso koi tongnai rok khlai manai porja khlai manai hinke Ishwar Chandra Vidyasagar College of khlai manai Biluniar ni South District ni go khlai manai Bengali te English subject ni bagai seat tongo bijo 20 seat tongo Bengali ni go te English ni go 20 seat tongo hake ni rok je khlai ani hingwaso koi tongnai rok Ishwar Chandra Vidyasagar ni college ni go khlai manai hinke busuk tarik ni bisingo ma khlainai hinke naidi bahi ke ma khlainai bona busangnai nelainai interested candidates seeking admission can download the application form from the college website broni website hagai manainai hagai naigani hinke niro google search kai naimaga belonia college.ac.in hi what search kai kai nirok manainai te collect from academic section and submit the hard copy nirokni broni website form rok download khai paimani pore nirok puna fill up khai paimani pore broni academic section thangai hard copy joma maronai 31 August ni siming 11 September 2024 ni bisingo admission nagai manai nirokni kagos rok joma ro manai document rok tama nangnai hinke photo 2 copy nangnai self attested copy khai tlangan nangnai nirokni document nirokni bumung suigei te age proof certificate nangnai madhyamik ni mark sheet rok te admit card age proof o hangke nirokni birth certificate jodi kringi tongla hangke nirokni madhyamik ni admit card rogui manai mark sheet rok madhyamik ni mark sheet maronai 12 ni mark sheet maronai te nirokni semester ni mark sheet rok joto ni maronai te SC SD hai nirok ST certificate rok maronai te aadhar card maronai 2 copy photocopy maronai hingke nirok haige admission nagi manai te next nalinai BTech admission ni bagai amake kaisa first semester admission notification TVJ ni je hai admission je nirok entrance rogoi admission in bagai wasogoi haige khlaigani hingnai rongke tabon or jaga go admission na horoi manai TIT college so thangai nirokni nomination letter rok te allotment letter haige thangai nirok submit khaigei haige khlai manai ge je download khlaigai broni website obo nagi khlai manai tiitagartala.ac.in pe broni website o hagai nagi khlai manai inke broni date inke 31st August 2024 ni siming 3 September 2024 jora nirok website o nugi manai haikeba admission khlai manai inke tini ni update asa nangsinai friends o nirok channel by front krangai tonglai di te nirok friends no share khalai di nirok no angom haikene support nirok ni support belai khene nangga am haikene nirok ana support olai di te angbo nirok no je chai tongma sak chai togui na tongo nirok no kaha te phone notification rokani bagai te interview rok hai sokoi mani rok te government job private job rok joto no notification rok channel ni bising tini nirok nugui manai nirok kaisa jaga ko hai daily ni update video ko no nirok kaisa jaga ko no joto no nugui manai hai ke part ke nugani hinke je SSC hai job te Kwtal kaisa notification sokoi mani no hinke part ke nugnai je hai daily ni update oke je short hai update sokoi mani no nugui manai hinke friends nironi friends no share khalai di asana sawo te like khai kani rok ta polai di nironi like khai hangke ani bukhara bute bisrangai nirona video Kwtal to bogani bagai wasong phaige te bukhara bo srang ke tini na aptira sing sinai jotonano Hambai.